COVID-19 savjeti psihologa. Ukoliko se teško nosite sa novonastalom situacijom izazvanom pandemijom virusa korona, ukoliko imate osjećaj panike, straha i depresije, pozovite nas na 052 233 303 ili nam pišite u inbox Facebook stranice Free Radija. Vaše poruke i pozivi ostaju anonimni, a odgovore donosimo u emisiji COVID-19 savjeti psihologa ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 časova i 10 minuta. Emisije realizuje psihološko savjetovalište Psiholuminis Prijedor i Free Radio. Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa BHRI koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Upućujem vam veliki pozdrav, vrijeme je za posljednje druženje u emisiji COVID-19 savjeti psihologa. Da, kao što ste čuli, ovo je posljednja emisija COVID-19. Evo, posljednjih 15 dana stvari se polako počinju vraćati u normalu. Iako je koronavirus prisutan, mjere izolacije popuštaju, ali i dalje se naglašavaju mjere zaštite. Pandemija je posljednjih 3 mjeseca glavna tema svih medija. Svijet kao da više nije imao drugih problema osim nje. Politička, ekonomska i društvena pitanja koja su bila u fokusu stavljena su u zapećak i sva pažnja usmjerena je u borbu protiv širenja pandemije. Free Radio je u saradnji sa psihološkim savjetovalištem Psiholuminis realizovao niz emisija na ovu temu u nadi da će našim sugrađanima biti od koristi informacije i savjeti naših stručnih lica. A sa nama je danas u posljednjoj emisiji COVID-19 savjeti psihologa Maja Zorić, psiholog i sistemski porodični psihoterapeut. Majo, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan i evo koristim da vas još jednom pozdravim ispred psihološkog savjetovališta Psiholuminis. Evo, Majo, 2 mjeseca druženja u emisiji COVID-19 je iza nas. Nesebično ste se vi i vaše kolegice uključile u realizaciju, pokrivale sve aktuelne teme vezane za novonastalu situaciju. Recite mi, šta vam je bio najveći izazov? Nekako smo mišljenja da je i sam rad na ovom projektu bio izazov za sve 3, i za Vanju, i za Zoricu, i za mene. Bilo je potrebno pratiti informacije i biti u toku sa dešavanjima, a ujedno i osluškivati o čemu je to u datom momentu najpotrebnije da se priča, šta građani žele da i voljeli bi da čuju. Mi kao psiholozi i psihoterapeuti nosimo određenu odgovornost, ali možemo i sa druge strane biti srećni što u ovoj situaciji dajemo svoj doprinos i što smo imali priliku da ga damo. Moram naglasiti da je naše savjetovalište također organizovalo i besplatne online grupe podrške i povratne informacije su jako pozitivne, što nas negdje dodatno ohrabruje i čini srećnima. Svakako uložen je ogroman trud, a sve u cilju da se svi što bezbolnije izborimo sa izazovima koje je COVID donio sa sobom. Recite mi, pored poslovnog angažmana i uključenosti u sve ove aktivnosti, šta vam je privatno bilo teško u ovom proteklom periodu? Vrlo često se smatra da psiholozi i psihijatri sve olako treba da prihvate i s tim da se nose. Upravo tako, dosta toga je i nama bilo teško. Obzirom na angažman, čini mi se da je korona u našim kućama bila više nego prisutna, jer nam je posao zahtijevao da svakodnevno radimo što na realizaciji emisija, grupa podrške, ali i naših svakodnevnih ranijih obaveza kao što su psihoterapijske seanse koje smo također sada trebali da prebacimo na online rad. Tako da smo i mi i tekako pod rizikom od sagorivanja, a sa druge strane privatne obaveze i situacije u kojima smo se našli i nama su predstavljale izazov. Na primjer, ja sam majka 2 školarca, te sam se i ja morala prilagoditi i online nastavi kao roditelj i možda mnogo više uključiti u rad svojih školaraca nego
kada se normalno nastava odvijala. Zorica je trudnica koja se u ovoj cijeloj situaciji i dobila bebu i to je zahtijevalo također prilagođavanje, a Vanja je u periodu izolacije bila odvojena od svog partnera. Također rad od kuće je i nama bio veliki izazov te usaglašavanje svih ovih obaveza koje sam navela, odnosno izdvojila. I kako ste se onda vi nosile sa svim tim obavezama i izazovima? Pa ono što smo drugima savjetovali, trudile smo se da praktikujemo i mi. Prije svega to se odnosilo na osluškivanje vlastitih emocija. I mi smo kao i većina ljudi u nekim momentima osjećale i nelagodu i zabrinutost, a sa druge strane trudile smo se da pravimo strukturu, da uvodimo nove rutine jer smo prepoznale da je to izrazito važno. Ono što je najvažnije, trudili smo se da održavamo socijalne kontakte kako nas tri međusobno, tako i sa našim prijateljima i rodbinom i negdje online kafe su postale skoro pa obavezne i svakodnevnica. I kada napravimo osvrt na protekli period, šta bismo mogli sumirati? Ono što meni u ovom momentu pada na pamet je veza između medija i pandemije. Jedino što je u proteklom periodu bilo neograničene jesu bile društvene mreže i upravo mediji. COVID-19 je prva pandemija u vrijeme društvenih mreža. Ljudi su se različito koristili društvenim mrežama na različite načine. Neki su koristili društvene mreže samo za informisanje, a većina za razbibrigu i prekraćivanje vremena u izolaciji. Ono što je sigurno jeste da je ova situacija pokrenula novi trend koji će biti još popularniji, dakle sve je popularniji, a to je organizovanje sastanaka, seminara i edukacija putem interneta. Čini mi se da nam je to postala jedna nova normalnost. I po vama šta će nam taj trend donijeti? Pa kao i svaki drugi trend, to jeste promjena, možemo je razmatrati sa dobrih i loših aspekata. Svakako da je ovo nešto što štedi vrijeme i novac, jer većina seminara zahtijeva odlazak u drugi grad, plaćanje smještaja, putne troškovi, iznajmljivanje sala i sl. S druge strane, ono što je negativno jeste da se minimizira društveni i fizički kontakt, kao i emocionalna razmjena koja je jako bitna. Tek nam predstoji period u kome ćemo moći sagledavati posljedice ovakve situacije. Neki stručnjaci prognoziraju da će pandemija smanjiti potrebu za fizičkim kontaktom, baš iz straha od zaraze, odnosno od onoga što najavljuju. Smanjenje fizičkog kontakta opet nosi sa sobom i manjak emocionalne razmjene koja je u svakom odnosu veoma bitna. Ja se negdje toplo nadam da će anksioznost od vraćanja u normalu popuštati i da će se ljudi sa manje straha praktikovati i druženja i fizičke kontakte na različitim mjestima. COVID-19 savjeti psihologa. Kako izgleda prelazak u sljedeću fazu pandemije COVID-19, odnosno vrijeme kada mjere popuštaju? Ovdje moramo imati u vidu da je to različito za različite profesije. Drugačije je za medicinske radnike koji se nalaze još uvijek na prvim linijama i bore se za živote, ili za trgovce koji su sve vrijeme pandemije radili i bili izloženi i mogućnostima zaraze. Ili na primjer socijalnim radnicima koji su svaki dan bili u blizini bolesti ili smrti. Za sve njih ovo može značiti suočavanje sa posttraumatskim sindromom, dakle takozvanim PTSP-om, a za nas ostali koji se ne borimo direktno sa virusom korona,
ova sljedeća faza može dovesti do zbrke i stresa. Ono što nam svima treba jeste da naučimo kako da se borimo sa teškim situacijama kada one dođu. I kako možemo biti sigurni da smo sposobni da se emocionalno nosimo s tim? Ovdje negdje je potrebno da naglasim da je stručna pomoć bila itekako važna kada je prilagođavanje na novu situaciju bilo u pitanju. Međutim, ono što znamo jeste da dosta ljudi saopštava da im je veliki problem vraćanje obaveza u obaveze prije pandemije. S jedne strane, tu je strah da će preveliko izlaganje dovesti do kontakta sa virusom, a sa druge strane pritišću obaveze koje su negdje zaostale u protekla 3 mjeseca. Ovo je situacija koja dakle može pogoršati stanje kod posebno osjetljivih osoba. Stoga psihološka pomoć i podrška je od izrazite važnosti i u ovoj fazi suočavanja sa COVID-om. Važno je prepoznati znakove koje nužno ne moraju biti anksioznost ili izražen strah. To može biti, na primjer, izrazita nervoza, razdražljivost, poremećaj sna, češći konflikti sa partnerima, članovima porodice, kolegama i slično tome. I šta će biti teško u sljedećoj fazi koja nam dolazi? Ono što se već suočavamo jeste da uputstva za postupanje su daleko manje jasna. Do sada je to bilo prilično jasno i svi smo znali šta smijemo, a šta ne smijemo. Životu u izolaciji se nije bilo lako prilagoditi, ali je bila jasna poruka: ostanite kod kuće i bit ćete sigurni. Znali smo da ne možemo vani boraviti koliko želimo, niti putovati u inostranstvo. Na primjer, znali smo da moramo da radimo od kuće i isto tako smo znali da treba da poštujemo socijalnu distancu. Postepeno ublažavanje ograničenja se zasniva na mnogo manje očigledan način, a to sa sobom donosi pitanja na koje niko ne zna konkretan odgovor. Na primjer, kako tete u vrtiću da objasne djeci da treba da drže socijalnu distancu. Ili zašto su otvoreni tržni centri prije muzeja i galerija, ili zašto nisu otvoreni bioskopi. Ipak, dajući i ovako kruta i nama nelogična pravila, ljudi su zapravo dobili osjećaj i sigurnosti i olakšanja. Međutim, ono što će i dalje ostati glavni izvor anksioznosti i neke tjeskobe kod ljudi jeste to što ne znamo šta trebamo učiniti da bismo bili sigurni. Anksioznost je, dakle, mnogo smo pričali o njoj u prethodnim emisijama, ona je iščekivanje prijetnje i mi ne znamo kako će svijet izgledati dok se ovo odvija, a to upravo povećava anksioznost kod ljudi. Problem je što mi ne znamo kako se u novom svijetu upravlja novim informacijama koje su nam negdje date. Ovo što nam pričate upućuje na to da ćemo početi da se bavimo stvarima koje ne uključuju pandemiju. Jeste. Ona je nekako na neki način sputala veliku većinu naših planova tokom posljednja 2-3 mjeseca. I u mnogim slučajevima bile su to aktivnosti kojima smo mi rado prisustvovali, koja su nas radovala, poput vjenčanja, maturanti, sportske igre, koncerti, babine i slično. Međutim, nisu odgođene samo dobre stvari, nekim ljudima je, na primjer, odgođena operacija, neki su uspjeli da izbjegnu raskid, a neki nisu mogli da prisustvuju, nažalost, sahrani bliske osobe. Ponovo ćemo početi da se bavimo takvim stvarima, čak i naoko neznatan događaj, kao što je, na primjer, odlazak kod zubara, mogao bi izazvati anksioznost kod nas. I po vama, koje resurse onda da koristimo kako bismo se zaštitili i kako bi naše mentalno zdravlje ostalo očuvano?
Pa ja bih rekla sve one koje su nam na raspolaganju. Od velike važnosti prepoznati šta radi za vas i toga se negdje držati. Svako ima svoj izduvni ventil i svakako je potrebno odvojiti vrijeme za njega. Negdje sam pročitala jednu jako interesantnu stvar. Svako za sebe treba odvojiti pola sata, a onaj koji nema vremena, on treba odvojiti sat. Dakle, šta nam kaže ovaj prethodni navod jeste da preopterećenost nosi rizik i to na vrijeme treba prepoznati i u suštini preventivno djelovati. Jer u suštini prevencija jeste najvažnija mjera zaštite zdravlja. COVID-19 savjeti psihologa. I evo Majo, vama i vašim koleginicama hvala na druženju. Svakako da smo i mi svašta korisnog naučili i usvojili od vas. I toplo se nadamo da su i naši slušaoci uzeli po nešto korisno za sebe. Da li biste nam poručili nešto za kraj i na koji način vas mogu ljudi kontaktirati ukoliko za to osjete potrebu? Hvala i vama, i nama je bilo jako ugodno družiti se sa vama, eto prethodna puna već 2 mjeseca, nekako nam je vrijeme zajedno brzo, čini mi se, prošlo. Nadamo se da smo našim slušaocima svojim savjetima pomogli, te da smo im približili načine za očuvanje mentalnog zdravlja. Istina je da smo sve ovo spominjali u kontekstu pandemije, ali strategije za očuvanje mentalnog zdravlja su jedinstvene za sve životne situacije. Kako smo pričali o našim emocijama, pandemija nas je podsjetila koje su to prave vrijednosti, te se nadamo da to nećemo brzo zaboraviti. Tu prvenstveno mislim na posvećenost porodici, održavanje kontakta sa prijateljima i porodicom u inostranstvu sa onima koji su nam daleko i ono što je jako bitna, fizička aktivnost, da boravimo što više u prirodi, naravno sa onim osobama koje su nam najmilije. Ja bih još jednom pozdravila sve slušaoce i rekla da ukoliko imaju neke tegobe ili smatraju da trebaju još jednom da porazgovaraju o ovoj temi, odnosno šta nas čeka, a šta je iza nas, da se mogu prijaviti još uvijek na večerašnju besplatnu psihološku podršku i savjetovanje koja će se održati putem online platforme u 20 časova, koja je ujedno i posljednja grupa podrške i savjetovanja, a i kasnije se mogu obratiti Psiholuminis timu vrlo jednostavno na mail psiholuminis@gmail.com ili putem naše Facebook stranice ili Instagram profila Psiholuminis. Hvala još jednom. Hvala vama. Možemo prihvatiti da na neke stvari ne možemo uticati, ali na one koje možemo i trebamo. Trebamo sebi osigurati strukturu dana, male zadatke i ciljeve. Trebamo održavati odnose i ne dopustiti da po cijele dane samo mislimo i čitamo o koroni. Mi smo mnogo više od toga. Ne možemo uticati na to koliko godina imamo, kao ni na to jesmo li muškarac ili žena. Ne možemo ni na to hoće li se u svijetu pojaviti virus, ali možemo na to kako se sa situacijom nosimo. Psihičko stanje može uticati na zdravlje i zdravstveni ishod kod žena i muškaraca, mlađih i starijih. Optimistične osobe imaju manje šanse da razviju depresivne simptome i imaju bolji imunološki sistem. Optimizam se može naučiti i vježbati. I evo, prije nego što se pozdravim sa vama kada je u pitanju ovo posljednje izdanje emisije COVID-19 savjeti psihologa, prenijeću vam još nekoliko lijepih savjeta. Dakle, živimo u informacijskom stresu. Instalirajte mentalni antivirus program, zaštitite se od iskrivljenih netačnih podataka, izbjegavajte javne medije, ne opterećujte se s raznim brojevima, statistikama, podacima koji su vam nekorisni i nevažni. Okružite se i zadržite samo
samo vesele i pozitivne ljude. Nemojte dozvoliti da postanete nečija kanta za emocionalne otpatke. Ljudi puni ljutnje, gorčine, mrzovoljni samo vas vuku dole. Nastavite učiti i razvijati se. Sve što u prirodi stagnira, propada. Kontinuirano investirajte u svoj intelektualni, socijalni i moralni kapital. Zadržite i održavajte onu dječju radoznalost i čuđenje. Svakodnevno iznenadite sebe i druge ljude. I smijte se dok ne ostanete bez daha. Ne tražite razloge, već prilike i zarazite druge pozitivnom energijom. Živite sa strašću. I bilo je ovo posljednje izdanje emisije COVID-19 Savjeti psihologa. Kao što sam rekla u uvodnom dijelu ove emisije, nadam se da su savjeti koje ste mogli čuti u prethodne 24 emisije za vas bili od koristi. U protekla 2 mjeseca družili smo se sa psiholozima iz psihološkog savjetovališta Psiholuminis. Bile su to Maja Zorić, Zorica Rajlić-Perić i Vanja Vukojević. Ja sam Amra Rešić, za sada vas pozdravljam, želim vam ugodan ostatak dana. Prijatno! Ukoliko se teško nosite sa novonastalom situacijom izazvanom pandemijom virusa korona, ukoliko imate osjećaj panike, straha i depresije, pozovite nas na 052 233 303 ili nam pišite u inbox Facebook stranice Free Radija. Vaše poruke i pozivi ostaju anonimni, a odgovore donosimo u emisiji COVID-19 Savjeti psihologa ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 časova i 10 minuta. Emisije realizuje psihološko savjetovalište Psiholuminis Prijedor i Free Radio. Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa BHRI koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj.